Jam Kamala Harris ni chuzo kongme tumi gyatun be tene sinzi hyunbar wendim chungde taja chuzo kongme tsokzu kone shigi yopshre. Jam teyi wesho dranyam ki kapsu kebar sowe wepen chogi yobatang. Tishi mangzu tsokwar Georgia ngadi wedu germe tone tumi nyi la gega tobarte lo trugi je la chuzo kongme nangla jidun tsokwe wongyu meba cha yopshre. Chezang taja mangzu tsokwe chuzo ki nangla ledun kangsamshik druptukyu yimshre. Judges can get legislation passed. Netan diwa la sinzi Biden ki zingyun samzu da lunji lenzo ki chungji kosha tishin timbu mingbu tang timshi ka tenpe che tupki re je judu. Yine chuzo kongme nangla gyuri shikne lakdar chewe ledun che jo ki dikshi ka jikla tene ngundi timsu ledun kanta tumi teni tezum cheya shik yimshre. Sinzi Biden ki chungu tenpe COVID nayam ki ngesi ako chakti chingu ni trejo te enterprise shimju dine kanki Norm Amstein ki joyala. He said that he believes he can find Republicans to work with. Kusha Biden ki ngachi su kongne jidun sokpa tanyam tu ledun chetube yiji yoche sung yonaya shinji chigyur ngangu cheshu chiyu ngati men ki Susan Collins ta yuda ngati Mitt Romney ngi ki nganzo agur timbum gute charsam yimbe tata chayadu rongu tru godo meje jobatar yindu. Tedar yinaya sinzi Biden ta mangzo tsokbar parma chebe jangshe chewe dikshi tele yudamshik yoba teni 인계기 낭라 reconciliation 남 꺄르도 dumji chigyu te yimshre. Chuzo kongme gyurim teshin ngunziki nedu gengbe tola che chokpa shik yimbe wa jate chukji soki tola chigyu yimbarte shungi drodun kejin shenka la gyuwa tonggu tukyu yimshre. Inaya namsu tewa tumi mangmu pebe kone ledun che tupki yubshre. Inaya chilo teshin zigur chigi nangla ting chigle pechu tongchoki mebe chane sinzi Biden ki widu tuptangi timshita chimi shidu be ledun gyarchu sola gokin chekyu yimshre. Sinzi Biden ki chuzo tumi namda len ledun nang tupkyu ringu nang yonaya hajang yenjur chewe chuzo kungme nangla ngundi nyamle tupkyu ni kaku yindu. Remember that when the filibuster was used over and over in 2009 and 2010, in the next midterm election, guda ju nangla tungyang jangshe ki chilu te lakdar che chakwe kenki kharme widu kapsu jidun sokwar lo ge nangla chuso wome nangla tumi changma ki gega toba ta te jesu sinzi Obama la widu gega kyanma tobe kap larya ledun checho tekar tene chuso kume nangla jidun sokwar gega toba reche chensu chedu. Sinzi Joe Biden ki lo sumju soju ki ringla chuzo kungme nang dikshi thiri la cha changdi chale nang nyo yobata taja dikshi thiri ni kongi sinzi ki ledu la jungde chinda tumi ki tsodar kyur yobshre. Ari lungti kanki sargui pa Steve Redish ta nyamdu pabgyu da nyandu shuge pema dijin yin.